kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Sudah makan belum? Udah tadi. Udah hafal semua kan? Juz 30 ya? Udah. Atoba pakaksan dihako la yasma'una fiha lagawa kizaba Jaza'an min rabbika ata'an nisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la likuna minhu hitaba Yawma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba Dzalikal yawmul haq faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba Inna anzalnakum azaban qariba Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Laitani qaddam. Gak makan bisa? Bisa? Coba. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Sudah tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amin. Doa masuk masjid. Allahumma aftah li abwaaba rahmatika. Nyanyi bisa? Bisa? Salawat bisa? Salawat? Bisa? Coba salawat. Salatullah salamullah ala yasin. Oke, bagus sekali ya. Hobinya apa hobinya? Oh gitu. Senangnya apa? Senangnya main apa? Main apa senangnya? Senang nggak? Enggak takut kan? Enggak takut bener? Enggak. Mentalnya kuat. Jadi nanti ini sudah bagus, hafalannya bagus, ya. Nanti belajar tajwidnya. Jadi ngajinya itu jangan putus-putus, ya. Nafasnya ditarik dulu, tenang, jangan buru-buru, ya. Semua ya bagi aman ya. Ya. Oke. Cukup, makasih ya. Terima kasih Askar. Ngaji yang rajin kan? Ngaji yang rajin kan? Askar. Penjaga El Haram.